Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami malam ini berada di kafe Kopi Tiga. Saya sudah berada di samping pemiliknya, Ibu Ida, dan saya akan baca puisi berjudul Krum Sabini. Bongkahan kayu, rebahlah kebangkuan, biar ku basuh lukamu dengan air mata rinduku, biar ku usir gelisahmu dengan usapan di kening. Aku tak akan bertanya dari hutan mana rebah, dari gunung mana datang. Siapa yang mengirimmu? Warna baju mereka pun tak jadi soal bagiku. Tak putih, hijau, atau abu-abu. Semua itu tak jadi masalah. Oh, kepangkuanku anakku. Oh, kepangkuanku anakku. Rebahlah. Bongkahan kayu, tidurlah di pangkuanku dan ceritakan perjalananmu. Mungkin nasib telah membawamu kepadaku. Sementara kau mulai kisah perjalanan, awan pun mengadukan nasibnya, dan langit yang keruh pun bercermin padamu. Awan pun mengadukan nasibnya, pun langit yang keruh pun bercermin padamu. Lalu aku sebagai diri menganggukkan kepala, tanda aku paham maksudmu. Hanya dalam hati aku bertanya, siapa lagi yang tak nyana merobohkan pohon dari akarnya, memutuskan hubungan anak dan ibunya? Tidakkah mereka dengar cabang dan ranting yang bergetar dan jilid ribuan akar yang terpisah dari pohon, yang bercerai dari kehidupan, yang bercerai dari kehidupan. Bongkahan kayu, menangislah kepadaku. Panggil aku, Ibu. Krum Sabini, the tongue of wolves, lie on my lies. Let me wash you warm with my longing tears. Let me drive your restlessness with a swag on your forehead. I will not ask from which forest you lay your body, from which
mountain your comes. Who are you? The color of their clothes does not matter to me. Either white, green or gray, it does not matter. On my laps, my child, you lie. The tongues of woods sleeps on my laps. And tell me about your dreams. Maybe fate has brought you to me. When you a novel from Journey Story that could also complain about its fate, and the marquee-scarred mother, it's up to me that I'm as a mother, nodding my head, understanding with your means. Only in my heart I ask, who else does not think? Breaking down the tree from its roots, spiriting a child from his mother. Do they not hear the shaky branches and the shaky twigs and the springs of thousands of roots spirited from the trees? They bore it from life. The tongues of roots cry on my laps. Call me mother! Crusabil in Marines, January 21, 2010.